mu gihe shampiyona y'u Rwanda igana ku musozo, ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya Kiyovu Sport n'umutoza wayo Haringingo Francis, uri kuvugwaho kwifuzwa cyane na ekipe ya Rayon Sport. Iyi nkuru iri gutuma abakunzi b'umupira w'u Rwanda bibaza byinshi cyane. Ese Haringingo azabona uko agenda cyangwa Kiyovu izamugumana ku gahato hashingiwe ku masezerano bafitanye? Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Kiyovu Sport Minani Hemed, nubwo Haringingo yasabye gutandukana n'ikipe, uburyo yabikoze ntabwo bwubahirije amasezerano. Mu masezerano bavuga ko umutoza atemerewe kuganira n'indi kipe mbere y'uko ibanza kuvugana na Kiyovu. Bivugwa ko ashobora kuba yarasinye imbanziriza amasezerano na Rayon Sport. Bishobora kuba byafatwa nko kutubahiriza amasezerano nk'uko babivuganye muri yo. Ibi bituma Kiyovu ifata umwanya ukomeye ivuga ko akiri umutoza wayo kugeza ubu. None se kuki Kiyovu idashaka kurekura uyu mutoza? Ubundi hari impamvu zikomeye zituma itsimbarara. Icya mbere, iracyamukeneye mu mikino ya nyuma ya shampiyona. Icya kabiri, irasaba ko hubahiriza ibikubiye mu masezerano. Ikindi, nishaka gutakaza umutoza wayo mu buryo butemewe. Nubwo Haringingo yaba yemeye kwishyura amezi 2 yose asigaye, Kiyovu ivuga ko bidahagije nimba hari andi amategeko yarenzwe. Ku rundi ruhande, Rayon Sport isa niyamaze kwiyemeza Haringingo nk'umutoza wayo mushya. Ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere Haringingo yaba agiye muri iyi kipe, kuko yarihesheje igikombe cy'amahoro, ifite amateka meza ndetse afite amateka meza muri iyi kipe ya Gikundiro. Abafana benshi baramwifuza, ariko kandi ikibazo ni kimwe, Rayon Sport yubahirije amasezerano yo kumwegera ngo baganire maze abasinyire. None buri wese ari kwibaza ngo birarangira gute? Hari inzira 3 rero zishoboka ko zarangiza iki kibazo. Icya mbere, hari ukumvikana mu mahoro. Kiyovu ishobora korohereza Haringingo akagenda, akishyura ibisabwa, impande zombi zikemeranya. Iyo niyo nzira yonyine yoroshye yanashoboka. Ikindi cyashoboka ni ukujya mu mategeko. Niba Haringingo akomeje gutsimbarara, Kiyovu ishobora kujya muri Ferwafa cyangwa se muri FIFA. Ibi byatinda kandi bikagira n'ingaruka ku makipe yombi, yaba ari Kiyovu Sport cyangwa ikipe ya Rayon Sport. Icya gatatu cyashoboka ni uguhagarara gato ku mpande zombi. Hari naho Haringingo ashobora gutegereza kugeza ku masezerano arangiye, akabona kugenda nta kibazo. Ibi byashoboka. None se ibi bivuze iki kuri shampiyona y'u Rwanda? Iki ni ikibazo kirimo ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka: umutekano w'amakipe, uburyo amasezerano y'abatoza yubahirizwa, imibanire hagati y'amakipe yombi akomeye nka Rayon Sport ndetse na Kiyovu bishobora kugira ingaruka muri ubwo buryo. Kiyovu rero iri ku mwanya wa 6 n'amanota 39, bivuze ko igikeneye umutoza uyiyobora neza mu mikino isigaje. Iki rero si ikibazo cy'umutoza gusa, ni ikibazo cy'amategeko. Ubunyamwuga n'imiyoborere y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda biracyari ikibazo. Ese Haringingo azigobotora aya masezerano maze agende muri Rayon Sport, cyangwa Kiyovu Sport izerekana ko amategeko ari hejuru y'ibindi byose? Iminsi imbere iraza gusobanura byinshi, kandi ishobora no kuza guhindura byinshi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ariko kugeza ubu ngubu abantu benshi bafashe uruhande kuri iki kibazo cya Rayon Sport, Kiyovu ndetse na Haringingo. Ese Kiyovu Sport ireke Haringingo Francis yigiriye muri Rayon Sport? Ese Rayon Sport imureke abanze atoze Kiyovu Sport amasezerano arangire? Ese Haringingo we arajya ku ruhe ruhande? Wowe nk'umufana se uri kumva byagenda bite? Twiganire muri comment umbwire uko byumva.